Mushana Production. Iki ni ikirango konka ikirango kirungi abari kumanya eka yakamashaza aferirwa umutabano bari kweta musinguzi atungire accident abakuba batari kukimanya okuzika kubireho nimwe bazyo kandi byose nibihwera izuba. Twabakira abagenzi mwebale kwije bagenzi biza kushasha nimwe aba ikizibu cyo kuferwa twabimanyira mu kanisa twamara umushomo twajya ngo tukubura kubahika mwebale mazima ko kwija kubakuraho kuko mazima turi nimwe nimanya ngo ne byawe abana bawe ninza kubikwereza konka kubikwereza ni nyenda ngo banzo yikirize umuramu wawe tera yaho abanza kuhungure okungura no kwitiriza kemigisha kitiriza muramu we tera yaho akamuhungura akabiba akabareberera nko kushimwe abiratwira nabareberera akabaha buri kimwe cyona akabasho konga shona mazima kamashaza wanje ebyo kugira ngo omukazi oguba muhungule kandi ndeba bukiri kale akono leba ati musinguzi mbwafire kemigishogo jefakazi eriyone echa nerira aliyona arwire orufuruiba nyona ningira mubanze mureke himwe nkabeka abanze alire orufuruiba musinguzi rero kwara malekure yaterera obundi munde kumutamuke ebyo kumuhungura tukoweza ati faza
icyatuma nagira ngo tukigambeho bukiri kare nureba nayenda kumanya ibintu byiba aho ibiri kandi bimwe n'inyembyine nanye nayenda ngo umugambire bukiri kare ibintu ninza kubimuhereza konka ninyenda akimanye ngo ko ari amareko rwaro rufu rwawa mutabani wanje tera yaho naza kumuhungura ahabwo kuba tera yaho eshagamaye niyo yamusinguzi konga shona mazima kamashaza wanje ebyo kugira ngo omukazi okuba muhungule kandi ndeba bukiri kale akono leba ati musinguzi mbwafire kemi gishogo jefakazi eriyo echa nerira aliyo na arwire orufu rwiba nyona ningira mubanze mureke himwe nkabeka abanze alire orufu rwiba musinguzi rero kwara malekura yaterera obundi munde kumutamu kebi ebyo kumuhungura tukoweza ati faza icyatuma nagira ngo tukigambeho bukiri kare nureba nayenda kumanya ibintu byiba aho ibiri kandi bimwe n'inyembyine nanye nayenda ngo umugambire bukiri kare ibintu ninza kubimuhereza konka ninyenda akimanye ngo ko ari amareko rwaro rufu rwawa mutabani wanje tera yaho naza kumuhungura ahabwo kuba tera yaho eshagamaye niyo yamusinguzi agumize mareberera abana banje abijukuru banje ahabwo kuba gutera yaho eshagamaye niyo yamusinguzi obira ribaro neshagameki nayenda ngo agende nakimanya nubwo akina amaganya ahigarabe gacenderire amanya ngo utera yaho ni waramuhungure ni wiba inyendeka yanje gume kwatine ari bagakungura nyo kantine muramu wanje konkogu no mwana muto muramuwe natekwa kumuhungura konka mutsasire babashika hakire kahwire kandi mbagira ngo owaha mugenzi w'amagezi ubundi amwibaza nyese kugaruka umukora nka kandi twashanga mwatandikire twamaho mwatandikira konka icyo twashanga icyo muri yo mugamba icyatera yaho kungure fakazeriya mazima nindeba ngo ucugwire iyo ni nyikirizana n'ikifaza yagamba mukazi aferirwa umushija we nifakazi aferirwa umushija we akine bitekatiye ko bigumire aha mutwegwe hato ryo nogemanye nawe fakazi ngo ahungurwe tera yaho umazima nanye nambashabo mu ruhanga mureke fakazi humuze bitekatiye mukamurekera abanza atebekana ahumuze umutwe bereke cikwatirine no kungura kija bwanyu kandi nabwe tori kugema muntu okunguro ndisho habo kuba umunizira mwe cya rukundo habo kuba okungura ncurugo mu rukundo washanga umukazi atakunda umushija tokaje mu mushija ngo agire ki ahungura umukazi no mu mateka gihangera kutwara tikwikirizibwa tikirukwikirizibwa mwenu nanye nashabe kugira ngo murecho mukazi abanze ahumuze bitekateko dereke cyo kungura kukirija kirayija bwanyuma konka hati omazimo mukazi ogwayine nako ifakazi ejine nako iriyo netekateko kwera yo ramafuzi gayo muri yo mugitekamu ebyo kungura Reverend bishikoba mukuristayo ombaka turi cyoronda muke twafite umuhaga nusango ejo tamagezi ino wakweta ino wakweta ima amagezi agitu nigemarira twakweta ngo ija katurya abakristo kobo mu kristayo ubwo zunga nkamizozo zunga noza no basa kutuyamba ndakika ibiro kagenda tuyamba kagenda twiguze ino afitumaho amagezi agitu nigamara aza mwagamba kubi munonga abo kuba ito abakristo n'abakristayo tkoragana tubago muntu omwe nambwe ni reverend ogumpa ni munywani wanje omucyango mu turakora umurimo gwitu nko muntu omwe agende amutashemeye kumujuma
reverand akwato muhanda kiguzi ito titwamutumaho kutuha amagezi genda ze kuzengera mu bakristaayo bawe titwamutumaho ito turi abakatoliki turi bakristaayo tuyambe amagezi agitunegamara nkambwenu iro shana ni wari kugenda wanofati no kungura siba nibazenga n'obukazi bwa mazazi union ubukazi bw'abandi mu bwekoreze za omega turugomesha mutiguzi mutwemarira kila wafutumaka nisa nagenda konka manyengwe cy'umuriyo muzakora kugira ngo efa kazeje umugeme iroko kungurwa tera yaho ni kibi iroko ebyituntu byemarira amagezi gawe titwagabashaba genda ze kuzengera mu bakristaayo bawe ngane nkamizozi za kuzengera mu bakristaayo bawe ito turi abakatoliki tuyine bizibu byaitu muturugomesha mutuhereze kuferwa umuntu akiri yakina obusasi kaza kureta hano yobukota tamahangara nonda kumuhungura she tera yaho sharyata omwana wanje ati reverand nwashemekwa na leta amateko mu omwana niwe twaho busika niwe musika weka habwaca atakungura muramu reba mihirengo nasha namuhungura iroko utaragaruka genda zengera mu bakristaayo bawe ngo ariyo natuha amateka shine wari kutuha amateko mu kayitu ubwanje butuyinani bumara natekwa kumuhungura ogu niwe musika noreba mutakitebe cyo busika natekwa kuhungura muramu nishanga memwe na musinguzi reverand kureta amateko mu kayitu konka mazima mwakora mbwero kubinga reverand ona murameke mwakora reverand yaje muka yawe ningashi omwembezi wena we dini aleta mu ruhanga hati wamubinga ukajotiro ko gende wabinga ruhanga wareba mbwenu mwakora kuri munonga kubinga reverand ati mwamaye iki mwakora iki muramureretera umuka yanyu mwakora kubi aza faza ni woguma gukora byawe bya bible ureke guma nutahatawe mu byamaka gabandi twakora kubiki faze ibintu bya family yito birugemo ukore cyakureta kandi wana rota kuvaso kwa Tom hando gira ki ogende obakurate mbwenu shima munyetire twatwesere ngo tushabiri kandi mama wagera nkuru gwandete kukushaba nakubashabira iyo tushabiro genda ruga tushabiro gende irongirenta ngende tushabiro gende mbwenu nko umugenzo guhita gukora guturagenda mu bakristo kushabira umuntu yafire na no kushabira amakatura mara nkorufu amizaga muragamanya nago umugisha namizi makuru munonga mbwenu tunaza kubashabira mishira amizo mukeji mpa yanyu kugira ngo byona atakagire bibyone byabazaho mugume na Yesu Kristo umuka yanyu egimpa mwino kushemererwa tikwe katwemere tushabe omuzina ya patiri neri ya mwana neri ya mutima urukwera amina arirango mushobozi wa byona kandi obutwire twakusimira izoberi kandi twakusimira n'akakino rukikoro orutwaza maha umukaya kamashaza amwe n'abana be kandi amunonga na kemi gishogumpa nande bitwagambaho byona mukama ibitwagambaho byona mukama bitamaliriza dushaka ngo base okubimaliriziwe amuheru abana baba base kutunga obuteka kandi twagara twashabira umutima wa musinguzo gofire abase kumura kurungi uko muyiguru iwe na Abraham n'abandi bona agire kushemererwa nanike gimpa egume oyino kushemererwa iwe tata na mwana na mutima urukwera amina kale mwebale katungo muchogwa muheru mukama benimwe ngo mushozi wa byona bawo mugisha tata na mwana
na mutima uri kwera amina ari ngume no businge kale mazima Egendeje. yego mazima Kemigisha hati faza yagenda na reveranda numure yagenda hati ni inyenda nkubuse cyaha muheru tera yahu imuka imuko yemerere hariya imuko yemerere hariya no mureba Kemigisha wamureba tera yahu hati ni inyenda ngo sharemu ecyaha muheru no yikiriza kungure nanga to kwikiriza ngambire cya muhero ngwano mazara nikimanyisa nanti kiriza kungurana ntera yaho tina kintu neki na kimwe kirampereze hariho kintu neki ekindakwiye kana bwo ngambira amazima ni nyenda ngu oyange oyikirize tera yaho natekwa kungura kwa tera yaho ni muramu wawe neshagama yabara umusinguzi natekwa kungura nasharamu konka Kemigisha toyikiriza tera yaho akakungura hatera ye yakungura noferwa ki ikiriza tera yaho akungura bana banje mumuka tugenda ni muzayi ni mwendaki ni murondaki ndio ninza kwakisha uza abana banje nezanje munju to kwikirizibwa kuyame kintu neki ebintu nebyo mwana wanje mutyo to kwikirizibwa kintu na kimwe wabo tikirize ngutera yaho akungure mbarebe nkomo kora mutakwenda muramu wawe akungure otyo kurebe nkomo mutyo mbarebe nkomo mugende konka Kemigisha kwikiriza tera yaho akakungura nicyo cyakurema iwe mureke naza kumwikiriza rwamba shata kumangu tukamutamwe ibintu byitente zike sente kumwikiriza rwampaka uri kunyeshengereza ntacyenda naza kumwikiriza mwe hati yaza hariyo naza ishu hatariyo natwara abana hari inkayi iwe mureke naza kwija yeshengereze tera yaho kumuhungura ayangira kunza kasite kirungi wamugambira namugambira amazima namugambira ebintu byona ninye mbyine uko wabigamba byona mama byona ninye mbyine ebintu nebyo mwana wanje ninye mbyine niyo nobike chama yatagwenda kwitiriza tera yaho tindi muhaneki na kimwe narahira